Kublai pi baro nak Don Bosco Media Network, Nyuan Rasha pi ki kubor niam kejela jong katayo basaw jong benai leber hajar arpun rio. Kimat bakong san kilong. Tuat ki samla Lord Catholic Shaka Vocation Camp harempay ki panda. Play Archbishop Victor ya ka parish pathamai harang bibi. Daka jing shongkun la penkut ya ka lumpung senjuk sengrangba Catholic Zone 6 ban siem ki rangba ka Zone 7 hadin balawai ka annual meet ha umbir parish bat mentai na parish ki kubor ki bakam benya tu ki samla Lord Catholic shin rang bat kentei na ki parish paper jong ka jalan yamba Shillong Archdiocese Shaka Vocation Camp ka lumpung pasyaw jing khot ublay balai sngi bala penlong harempe ki paj ba penthor ba Shillong ka bala sedang ha ka arpu saw tarik hadu arpun riu tarik leber kini ki samla Lord ki dei ki bala poi ha ki kerdan puli kelas 10 12 bat college habai kran bat Reverend Padar John Walang Director Vocation Commission jong ka Archdiocese Shillong ulayat hu baki don shispa nyo pusangut ki samalut kentei bat nyo pusangut ki shinrang na ki parish jong kani ka jalan yamba ki balawan ban sngap ya ka jing pasyaw jong ublay ban rung shikiseng reunion religious congregation ban long lingdo so ublay bat sha ka jing long sistar ban trei nak benta ublay ka balang bat nak benta ki jingdan kam ki parabriu. Kinong yalam na kiseng reunion baper ki batrei hajalan yang ba Shillong kila shim benta halaka jong kapor balamang na ka benta jong ki ban batai ban pensyai ya ka jingkhot jong blay ban long reunion halaki jong ki seng jong ki. Kini ki samna lut ha kini ki lai sngi ki penut por ban duai ban pusan bat ban sngap dengong ya ki jing batai jong kinong yalam na kiseng reunion ki bala shim benta ha kani ka vocation camp. Kabakordor tam bakini ki samla ki pelut por kalong ban puson bat sngap jar halaka mensim ya ka jing pasyaw jong mensim bakut ha kanu kalenti kin jit ha ka jing em jong ki ban trei na ka benta ublay bat ka balang kum kiling do so blay ki sistar ne ki brodar hapo ki jing yalam jong ki seng nyam bakimon habaklina Reverend Padar John Walang kumnu yo iya kan ka lumpung ki samla lut Mardor ulapan pau ka jing kermen baskem da ka baong. Lengba ka jing penya jong blay try kenrat unget bat usngau ti kena kin mi bun ki samla lut ken thei bat shenrang ki ban bot ya ka jing khot bat jing pasyaw jong mensiem bakhoi na ka banta ka jing em bat ka lawe jong ki. Thami kirong thong ki bobon jong prathei hanrei ni iba ublay dong khot chibu ni ki samla shenrang ku thei tikumba phila omni ba kisah makan teh kita mendak komisis panjang usaha tika kambun bagi ini bagi sinambro nangta bagi kisah masyarakat kita kemudian usaha tibaro harus pak sok kandayon tinggi sukuman dan dokter kata bah lembah kini gajing wan jom ini kisah na kalau lakukan gajing kan bantui pergi bagi dunia semua bagi kenun berper nanti kenun di bangsawan bagi belawan dulu baru kita di kenhun reunion mission run kita di kemakat parteli di bantuan ban ayu jingkran ban yaitu ucapan ke kenhun kejaki bagi ni sama ada kelas untuk bahaya ni kejing usia day bahaya kita kenhun di penyesno dia tadi bagi kita kenhun berper dan tak bagi kenhun kentai kami ko asai sejuni dan kepala kenhun tadi kenhun kentai itu kentai tiklai bun buan mentara seminin mentah bat lasai kesini harga ni ikut lasai kesini si paleh ti kawai pendingin pendong pendihau naik Oktober ke di berbora ki porsi bijak dan baru ki samla ki betuli ke kelas 7 kin wan nak mentah ki vocation camp ke ba khamhe shishu itu nok ki parish ko ter man ke por keturu kali ngom ke jinkan dan ke portal ban pli ki baksu ya kana ke bumi bagi sno ti numpa ke ni ke tinhun pedi yugi ke chibun ki sama isakrin hagar kom keren hagar kom terikan ke joki ban kisnu tu iladi ya ke jikot ke jublei hagi khot hagi ke bun beper ban chibun sha ke yesno tini sukuman handu kata nomor beliba nak ni ke kenhun ki ke pementa yugi ba chibun ki le chiklen i jaga ban yugi usor robah nomor ni dan keperti ni dan kami beri berdoa
kenangan wadra ke justru ke jibah berarti tinggi sukumen badan ki sister dan ki father dan ki brother dan ki beri babah begini ke jibah dan ki piru ya ki ome aku jiblang dan ki father ki sister ki brother ndrei ki long ki beri babah hi kai ki ni bagi long ki nyalam ki babah aki nang masalah dan dari ki nyalam misalnya dan ni hadi debut ki ki pa dan di wadaka yang masalah Begini di communication dan kesenian kita wanita yang kekubur juga juga kesenian ini. Berkat kita dipercaya bahwa asosiasi ini dipercaya oleh Tuhan dan dalam ini juga dia. Menciptakan sesuatu jelas sesuatu trong ini. Di kuma pitip hi bahan dia po asosiasi ini kadi kejaga kebersisok bah problem lo kerkuker pang haki yang baru. Kecil juga tak menyalap ke kini ke jumlah bantuan yang ke kini ke jumlah karoy ada di ni ro iwan i chambers ke dari jumpa marsha di saki yang kata nanti barang ni fan control ide coordinator jangka parish nomor sama ke vocation di nampai berhujur di marsha langsi ilang ro i coordinator jang ke parish nomor sama tinggi saki yang kata ni saki yang kata hakabar ngiyo iba kini ki kenhon ki buan ki data ki bateri han dia boka asosiasi nama ki buan ba ko mi ki buan ba ti kasi so ba ni jintri ti ka kadun ka polisi juga asosiasi ba ni syai ki tu ba ban keren le ni ban address ni ani min ani ki data boka asosiasi bali nama ni buan ba ti margata nandi bali kinagi tu ki kenhon bali kila ban le chewe bali nama kini kinhun kita nak kali ni cakap tambah kini buat lagi kira kita bintang apa aja decision. Dengan cara labian benar aku bersibuk juga por kodor ini di mengenai mereka jadi kedua tapi kan itu bukan syarikat kanong kepiadan dan hem mungkin ikut sama ini pada subjek mana persoalan mana berkat cakap lu kalau cakap lu kesan kisah mana menjadi kalau kita JTP juga vocation commission, but contribution ketika bagi pendapat saya Toh disimun ba nak berdari di kejin ayat sinjofi bat mishbab ni tu ni pada pibaro kasih biar snow ya di kasur kebangi ke dalam bangi nak kenhun juga vocation commission juga asosiasi shalom ni duai nak benda baru kilendo kam tam ki bami nak di jela ke jogi nak ba napo kasi jantia riboy napo west kasih ni duai nak tabaro infrared sister ki brother but manli we record ki yo lai ki riunyam iwe padal iwe sister iwe brother ki duai ibu ki duai tak begini ki duai ki ler kam ki no sinyam kemudian nak benda penjadi ki kenhun vocation kan Kalong ka jingker khu bat sngi sa kan mau ye ki pai renget Catholic karang bibi hagaba kala yo ban pediang ye ka parish bathamai bala ainam haka Maria ka kemi jong ka jingker men hakani ka sngi lapan kut ya ka jingra khedap arpusan snem silver jubilee jong ka balang shnong rang bibi kani ka parish bathamai bala ainam haka Maria ka kemi jong ka jingker men ka kentup ye ki khat artli ki balang shnong Lawan ban pli ya kani ka parish bathamai do most reverend archbishop Victor Lingdo haka arpu artarik leber hajar arpun riu haka baki lasdang ya kani ka singi da ka mas bekhut bala pementa do most reverend archbishop Victor Lingdo Bishop Sinrop Bernard Lalu Reverend Father Genesimus Nongneng parish priest bathamai jo ka rang bibi pamlakrai parish bat ki we ki Lingdo so blai ki sister ki brother ki nomi khmat ke jela lembat ki pai runget na kani ka parish bat ki parish pamarjan ki balawan bansa ki ya kani ka snipli ya ka parish bathamai haka sneng ka kraw most reverend archbishop Victor Lingdo ula batai shai shapang ka Maria ula ong banadu ka por ba ka Maria kala pediang ya ujisu haka por bau angel Gabriel ula wan ban penbena haka bakan kaya ujisu kala dan bet ke jingkermen hadu ke jingyap ukun jangka halor ka ding phna kaya don rengkat bat ujisu Bat ula kentu ki pai renget jangka ni ka parish bakim day bandu jingkermen ki de ban pai shaka Maria bakan ya san na ka benta jangki khnang ba ujisu unde ki kampala kumba ula le haka jingkawai kentiu kurim hakana
Hadirin keseneng ke krau, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulapan khamti yakani ke parish bathamai, hau Reverend Father Jenesumus dong nengkum uparish priest jong kani ke parish ban pej ban kmi ya ke jing im mensiem jong ki pajrunget ha kani ke parish rang bibi. Lapan kod ya kani ke sngi bakamen da ke jing manis sakramen ha ke jing lam jong Bishop Sinrop Bernard lalu. Ainam, Hakamaria Kakini Jong Gacing Kermen, Hilong di badan Bokpa, Lanyo Ayakamaria, Gong Kakini Jong Gacing Kermen, Nama Kamaria Hilagi Kalong Berbuah Gacing Kermen, Nadu Basdang Hi Abau Blela Pentauka, Lembawangnya Balong Kakini Jong Jisu, Kamaria kalau hakimi kalau engkau sekali muturai, kalau engkau kun kakitin kalau melai. Bak Kamaria kalau pun yang jisu, nadu kalau pun yang jisu kadang kecikan men bakrau, kalau cingoi kalau sebab nama kalau kalau temen kalau long armet, kalau arab jaka banyo pendong bakasuk kasai. Nangka kalau yaklang bang jisu hakajinya jadi jengka pokana. Hakati kawai syukurim jayu untuk lalu nak kawai kelasang badiau kita kena lihat kurim hari kemaria kita orang Yesus kun kimran wanshu long kalau orang sesenran selek ke kebawon Yesus orang sesenran pendap ikra Bat kadai kesin benitong bau Yesus lalek kampala berkat kelawain ya kaum Bakat kemen tiang ya kita kena naik kurim hakata kasih nama kamaria kelesat ke benta jongki kunciru abau Yesus labai ke pernah kamaria ke budin lam habayalap ya gospel kamaria ke budin lam dekat cingkermen habau Yesus lakem laksana beng siasana pernah kamaria ke domlang bang Yesus dia ke pernah kibai lakano Deitan kabaria maka Tuhan kintai bagu Yohanes di bahasa betul hador kadimpna kejat kadimpna dehen ko hiro bau play utrai jisulong hala kekmi komei pe yokon jongki kokon Yohanes pe kekmi jongki kabaria kralong kekmi jong kabalang cengi wei pe wei Bak Maria, hakasi petekos keladon lang bagi sembilan bak ya apostol bagi kesan meningkong bak berselur badai cikan men yaki. Ini ladang ipek ke history jong kabalang, history jong kacim jong Maria. Kalau no ai cikan men berbor yaki wei. Bak mentai lu Maria bak kapau keleng kapau podos. Hari France, tuang ke Benedict, Duai. Bat nakabenta kacing kelabomot. Ha kabala Paulo ak Fatima. Kamaria kalau ikilai mut kenare. Duai baga pakai ke kelabomot. Ha baga Paulo pada lupi Mexico. Kamaria kau gacu kin John Dico. Duai bagam ri Mexico ke kelabomot. Shisha ke kacing duai. Bon ke kelabomot. Bon kila ngay huplay, bon kila imha hakachiem jongki. Dran bok prakisani jokani ka paris makamay, hilang badan bok kamaria kanay sunran yati. Gani ka kami jokaching karmen. Waju do si karmen. Hakaching yati jompi paishaka. Kanomino ayati lalalero. Lara pisania haka. Ama kata duai, makanya saya juga berjaga di Paris pertama, longi ngomsem jokti, berkacim jokti kepaman lakasni. Kamram trong Paris Press ni konge Rishakri trong Doan. Manwara you play you play how play. Yung tao ko Paris Press mai nun sa
doa yang kisah tadi kita menjeruan. Doa kekamram jompa Kristus Adventist yang kibri baru belai dan bahasa kami jompa jimpla. Mulai jom mereka syuki gerak kecil ba unong semapla Adventist yang kibri baru belai. Walai kekamram jompa Kristus banyak yang kecil ublai. Urai kini kapai pun banhak ambo banyak yang kecil cukup Umus Reverend Victor Lindo, Archbishop de Kashilom, Nakini Kishabi, Ngai Kiapi, Reverend Father Genesimus Nongning, Mentakasi Atre Kuleber, Araja Apundil, Yakachilom Trai, Halor, Kanika Parish, Kamaria, Kakimi, Kachinkan Men Randibi, Omla Krai, East Kasi Hills District, Rengkat Barbaro, Kihok, Bakachin Mentoy, Balapenesoaka. Aktimpa, Arkod, Anasir Bakod, Amen. Hey, nilayo ay Paris President Tamay, jaga ni Paris Tamay, kapti jam katama. Ay kulay di pada jini, tak di pada di abang kapor kamsia, ay kulay ay Paris President Tamay kami kapor, bagwe kapti sebagai nama balang memacin kemat. Ipai ba abang kisah ay kulay sibet andalawai. Kalimpong jo kasunjuk Sengrangba Catholic Zone 6 Shillong Archdiocese kalapoi shikabakut hakasni utrai hadin ba kelas sedang hakasni sajan arpoi tarik leber habalang shnong umrang nong ba kabahap hapo kalum Sinai Parish Umdan lasakhi ka jingshim bentar ki hajar ngot ki pai runget na ki hendriu tadi ki parish ki bahap hapo ka Zone 6 hakani kasni lawan ban pembentai ke mas bukhu da uling do soblei u Reverend Padar Bernard Pala rengkat ke jingadan lang u spiritual director ke senjuk Father John Paul Imsat lembat ki parish priest beper kentup ya Padar Michael Kongan nalum Sinai Parish Umden baru Padar Peters Emle na Nongpo Parish lasakhiru ya ke jingadan lang kinong yalam ke senjuk Sengrangba Catholic kentup Yau Presiden ke Shillong Archdiocese ubah Richard Kahit, baru Presiden ke Zone 6 ubah William Mensong, rengkat ki weipat, ki nongkit kam, ki rangba balang, ki head catechist, bat ki wei kiri rangba. Kawai na ki benta ka ba kampen syongkun ya ka ni ka sngi, kadai ka jingyo pediang ki kenarit ya ka komunen baningkong, da kumba kendai pengut ki kena na lom Sinai Parish Umden. Hakapor janmit lapen kut yakate ka jingya seng da ka jingya procession Eucharist hakaba ki balang shnong baper ki bahap hapo kalum Sinai Parish bat Zone 6 kila shimbanta shirham. Lord padap da jingi. Balibong manwai. Panya kran baru belai berawal. Man pergi bagi go belai. Bang. Man syar jingi bantin dia. Banikai dan disiplin, dan sensyar, dan kontrol, ya kamet, ya kadok. Kumah Paulus dijumpai kebah. Nama ini je lah. Yupa mengimpoi si jenjat. Yupa mengimpoi syah yang sal jomi junam. Yupa menginjak kena bertai. Dan kata kau dengan kaman ini je lah deh. Dengan kaman ini dan penting kebensin. Dan kata kau dengan kaman jinsyat cingkin dia kenapa mengelak berkontrol. Bangsin syari lah deh. Tebalai. Bangsin oleh. Bang Syukri, Bang Le Isnei, Bang Le Bahai Kwepat. Umarak hukum ini, ialah perawajan kembali iladehi. Teror ini kecingi, lagi perlu bagi training yang berdua jeni. Kenapa berdua jenggan pai berdua cukai, nama blame belum kecingi. Di beberapa bagi biji, keporlan dan poin cuma bertambah. Kiai ini hikai ini keporlan, kimkur tangan kali keporlan. Rei jingkam jingki peman kesini mah
kecing jami le kecing ai program hal lo begini poi syara jeda somne juni sebenarnya. Dalam muda bersila ai lagi kecing busa dan kecing somne masuk tu nak halu kata. Nalu kecing boleh keberikam, kecing boleh kebar atau gospel khantamnya. Tiba-tiba meski ada yang subscribe bersama jom ke Portland, Abang jangan cerita yang berkur, kerjaan jom boleh yang baru lagi kecing boleh, tapi dia ke bor jom boleh, balapan berteman, yang kia baru kau khantam ini. Pada ini kau anjing terbang ini. Hak apa kado? Nirangga macam ni ada jenis lain jom boleh. Sutrai aja mapaskan di bayi mercy. Jadi ada jenis lain jom boleh. Baru boleh keng pek kapal bayu kado sini leh. Lemah bentar lagi bau lipat lekeli terus balai belai na. Balai belai na. Andrei kelintang doai. Petrus tidak ibu ya na. Ani sebenarnya mempersoalkan dari jenis sisa. Mau play petang ni menurut sini, dan sini dia harus menurut sini. Jika berapa ni biaya, isim kita sebut berkat, kita jumpa lagi berbang atau asal berbang berkasta. Hal jumpa lagi berbang dengan kitab nau Prophet Ezekiel, boleh yang Ezekiel, yang ini skeleton, yang ini gisin. Gitu rupa ini, keren lagi. Bak haba, Ezekiel udah keren. Ini gisin di grup, sasang gisin, non stido, non paso, non isu. Kita sambat ini, kita sambat yang, kita sambat ki, kita cikin bertemai. Prophet Ezekiel, ukuran, kamtame ring topor. Apabila di Israel kita nak macam rimrau Babylon, rius pas dem suah pres. Pada bahan kita di Julong Rau Babylon, itu jinterman. Isiau bagi layak, isiau bagi terkong, isiau bagi udah jingai noi, bagi udah jingai misulakot. Badai hatung pada kapor, ulai payu Ezekiel, pada ayat kita jinterman. Aku boleh kapor jauh di Jingdom, jauh di Jingdom di Swai. Boleh payu Prophet Ezekiel, penayai kita Jingdom, penayai kita kapor bertemai. Niru, kalau ada jingem, kalau bahak, mungkin kapor jauh di Jingdom, kapor jauh di Jingdom Swai, kapor jauh di Sulawesi, Henry, tetap badan boleh bayar ringkar bani. Hari itu boleh bahan, nak dijom Paulus perusahaan harum, Paulus pendemau ini, dia ahli kekom im. Kemudian kong, takum gadok, kebaan, takum mensin. Gadok ni kang kamet, re gadok kadai, ke kau pencingai ini nak boleh. Gadok kamu ke kau jika dai baru boleh. Bagani kejingim kema. Intang na cikin kwan to ila reshimet, pemberkatan tang mga tang yanga, panglaban pendon burong yo boleh. Boleh rumusot na itong mataga cikin. Badai kani cikin kama upaulos upenrem, cikin kagum gado. Pemberkatan cikin mensire. Ray mangi, abang liyo baptismal ay yung mensire makoy. Nakatagao mensire makoy, mensire cikin mensire. Ada bersejarah dengan jingin matchni, dengan jingin roh jingin. Mereka roh, wah, mentang masuk tenang, lek mas, mentang masuk tenang, naik lek mas, leru biar dalam leru biar. Tadi guru berkacung kedok, mau berjinah ini nggak boleh. Rai lerangi empat kumensir, selap nerang, jingai nejan, masuk orang kam nggak boleh, ngampoi boleh. Ngan bahat yung boleh. Balikan dia ba ilang kapaman pentemai benda kesi. Mat nang negaraw boleh ukhat ini tuan pai singa pibaro dah runut jam pibaro. Di ko berapa ini dia tindak di jurusan persetenat
na gospel jam dar si ngamba ban drum and then kindia di jimbusan ma bi kwa man ra jingi marada ni drum ro in bun ni na ang mau lo mereka ni tam kindia di jimbusan tiu jisu udai prolog jong Lazarus Martha bat Mary makilingi ye gospel jong Lukas Haruno bersifat, kalau tu sudah yang tiba seran jemu, kemataran yang apalagi orang, ada bisu, ada, batul kalau kau bahaya bisu, kami dah sedang disediakan, mereka dah sedang beri, kalau dia bisu yang tiba seran, kau diujiin, kau bekerja cuma, kayu ni, nak dua tak apa, bisu orang berlok, jangan dikayang Lazarus, Martha, dan Mary. Wat hapedeng kajing pentut kebor Mariang da kajing Shirham shimbenta kirang ba Catholic Zone 7 bat ki pai ringit na keleng ki parish hakasngi penkut ya ke annual meet ke ba Hajar Arpun Riau jong kesenjuk ki sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese ha kajing yalam u president ba Nikki A Kharthangmau ha ka Arpu Ar tarik leber Hajar Arpun Riau ha umbir parish. Hakani kasngi la sedang nak kemas berkut hakaba u chancellor jong kejalan yang ba Nongstoin Diocese Reverend Father George Jaran ulalong ukongsan ban penmenta ya kemas berkut bat ban samru ya ketin jong ublei. Hakani kemas berkut la senran lang deki wei kiling do so ublei bakentup ya u spiritual director jong kesenjuk Reverend Padar Kaldinus Majau bat parish priest jong ke umbir parish Padar Kathing Jeremiah, Assistant Parish Priest, bat u Reverend Padar Hieronymus Lingdok Lengkoi, ki sistar na ki seng reunion bapher jong kani ka parish, ki nongkit kam ka seng kentei, seng samla ka umbir parish, bat ki pai ringet na keleng ki shnong bat na ki santali ki parish, ki bahap hapo ka zone 7. Habab Harya ya ka ketien ublei, u Reverend Father George Jaran ula kentukan pam ki pai jong ublei, bat kamtam ki rang ba baro da ka baong, Haba pilong urang ba ukri jong ka ying ka sem. Kumta tulong kirang ba ki ba janai, banlong ki rishot ki ba scam hala yeng la sem, banya lam mela ki khun ki kti, ha ki lenti ba day, bat banlong ki ba sngorit bat ki ba janai. Tubud ikinuksa jong Joseph bakut, kenang ba unyasad bat yada yapi na ki jing penshoy jong ka ni ka perthei. Hakani kasngi kasunjuk kalapan ko buram ru yaki padar ki sistar bat yaki reu kmat jong ka them riboy. Hakano opai sngi u Reverend Padar George Jaran ulakran bat batai sani halor kapang jong snam Hajar Arpun Riau usnam jong ki pai ringit. Hadien ka jing batai yaka ketien ublei lapan bud sada ka jing manis sakramen balayalam na u spiritual director Reverend Padar Kaldinus Majau. U Presiden ba Nikki A Kharthangmau ulai kuble ya baro kibala wan bandan bantalang nang tala sedang saki program bapher bala shim banta Shirham daki pararang ba naki santali ki parish jong ka zone 7. Habalakut baro ki program u Reverend Padar George Jaran ula penhiarno ya ka lama jong ka senjuk kum kadak ka jing penkut ya kani ka lumpung ka bakhandai jong ka senjuk ki sengrang ba Catholic zone 7. U spiritual director Reverend Padar Kaldinus Majau ulapan benaru bagi annual meet ke Bashipau ke Banwan jong snam Hajar Arpupra kan long hamau beri parish. Jungi baro ba kan kum ka jimbu kasmi burong ke juki hau de benai maj kepada ka ka kendai teri kasmi burong jong Joseph Bakut ka Joseph ubala long uduksa bakrau naga benda jungi wei Joseph balayalam ya ka yeng kasam Bakut Nazaret kani ka benken mau yangi ka wei ka jumlong ka bakrau bagi yeng kisam jungi kilong ki bakentang kumbakate ka yeng kasam Bakut Nazaret kalong ka bakentang kumba Joseph hi ulano senyang naga benda ban kentang susu yang kata kalong yeng mangsam tasandur pamayan ke jumublai Kamaria ru ulano senyang naga benda kata ke jumlong kentang jong yeng kasam da ka jimprai lang jong da baru Joseph ringkat baru Jisu ukun jongki habangi bisyar naga bidai bakar komlong beriu man beriu jongi ngiwi bau Joseph ulong
na pedang ini gilaimut Joseph ke Maria baru Jisu Joseph ulong tangu beriau ke Maria kalau long ke kami jong Jisu ke kami jong ublay kalau Jisu ulalong ublay kadang bisa yang ini kerdan gi ba Jisu kam halor tam ke Maria ke bakam hapo dia ba Joseph i ke ba ulong bakam hapo tam Henry dalam ipet pada ia katakan jingkia jangka responsibility kejingkit kebakia pada Joseph London yang kejingkit keba crowd tu kata-kata ublay ulai katbang au ia kali ka benta baun sumar ya Jisu ukun blay ban baun yada yang ia kasan yada yang kamaria Yesuti Kekenal mawai kekendian nawai orang ba ubaong sebagai berkat sepangkan ikan komlong Joseph uang ni kekamran junga kumukpa kalau berpentikna bagi kuan junga isngai berpentikna bagi kuan junga iskan berpentikna bagi kuan junga ikemen bangan dubla balik kumta kamla banlong lada kakurin junga kam singai kakurin junga kam skan kakurin junga kam kemen kabenta ke jungu Joseph ru kalau lomba bau la pentikna ba kamaria kasket kasnai kemen rengkat ban Jisu ni wadada kamaria la banong ka kamhalo arkan dia na kata kam jimpe ya kata kerupam ban kamaria bade kala kongu kala syak penyai hakabor jong hakajing penyai jong Joseph kaklem la ainia kaklem la wadam wadnia wadong ya Joseph kamdam hagi dipor jinge ke bau Joseph ya hakajingin kejogu ban simnya kejingit li hagi dipor ban bekatu jing tho kana samari ban uhapan le Nazaret ban hakajing armet kejing ladai ke bor ban kam ya Jisu Joseph ulai sim ulai yalam yaga bande ya kini kam ke bau di bande ulai sani atli telan hakabor kejing penyan jumlai kamaria kam simla tulum ya Joseph kam simla ainia ya kam simla ong ya iklan yui katni pongding ngalajan kai kuan ru menang yalam yang asesenta suai pan rei kala ko kala sani atli telan ha kejing penyan Joseph gi hakabor ba Herod uat utwet ban beriap dia ukendum jisuru cimit-cimit Joseph ulayan ulasim ya kami junggu ban ya ban yada ya ukendum kakam kebakia hadu kata-kata ban kabae hadu kata kebajuan kebasatan hadu kata-kata ban hakapor baladap khat asnem jisuru ni bagumnu Joseph ulasu sengap ya ke ba jisu om ngadai bandan yang jumpa junga kani ke penpau bau Joseph ulai yalam nanti ya Jisu kumukendong ban yalam ya Jisu sya ke temple ban sejing mani lani chau blai kani ke pengen mau yang yangi wei baga kamram jumuk ba ka kamram jong ikmi kikpa kalong ban yalam yaki kuan chau blai sya ke temple sya yang mani kata kamut sya jing tuai ban pentikna bagi kun Badda kini ki khubor ngla poy shaka bakut jangane ka thup khubor ni ai ka jing kit bok ket wiang phi baro ba phindan barabor haka met ka bakwat ka bakhia ni kar pa phi balada phidon ki khubor ki bajah ki parish ni kishnang ki jong phi basngo bha ban pha ni pentip shangi haute u number ubadon haka screen jong phi khnang ba ngedang la ban penmi man katayo ya ki khubor niam ka jilla kublai shibun ublai unkar khuye phi